Ese mwari muzi ko mu mateka y'isi habaye abantu bake gusa bashoboye guteza urupfu rw'abaturage babarizwa muri za miliyoni? Ese mwari muzi ko hari umugabo wishe abantu basaga miliyoni 2 mu myaka 4 gusa? Cyangwa ko hari undi wagize uruhare mu rupfu rw'abantu barenga miliyoni 10 azira inyungu z'ubukungu? Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru itangaje kandi abaje abagabo 5 basize amateka y'amaraso ku isi. Bavuga abantu bateje intambara, jenoside, ubwicanyi n'iyicarubozo. Byahitanye abaturage benshi kurusha abandi mu mateka ya muntu. Turarebera hamwe aho bavukiye, ko bagize ku butegetsi n'impamvu bakoze amahano n'ingaruka ibikorwa byabo byagize ku isi yose. Muri iki kiganiro uramenya amateka ya Adolf Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin ndetse na Leopold wa kabiri. Ubwo bamwe mu mateka bafatwa nk'abicanyi bakomeye kurusha abandi bose. Mukomeze mukurikirane aka update kugeza ku musozo kugira ngo mumenye uburyo abantu bahinduye amateka y'isi mu buryo butazigera bwibagirana. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ikaze cyane. Hano tugezeho inkuru z'amateka y'ibyabaye bihindura isi, amabanga y'ibihugu n'intambara, jenoside n'ibindi byinshi byigisha kandi bigafasha gusobanukirwa amateka y'isi. Niba utarakora subscribe kana subscribe nonaha, ukore like kandi usangize abandi video kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro byiza kandi byigisha. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bicanyi bahinduye amateka y'isi. Aba n'abantu bategetse ibihugu cyangwa ingabo, maze ibikorwa byabo bigatuma abantu babarizwa muri za miliyoni basiga ubuzima. Tugiye kureba amateka yabo, aho bavukiye n'ibikorwa byabo byahinduye amateka y'isi. Adolf Hitler. Adolf Hitler yavukiye muri Australia ku 20 Mata 1888. Akiri muto yarotaga kuba umuhanzi, ariko nyuma yinjira muri politiki y'Ubudage mu mwaka wa 1933. Yabaye umuyobozi w'Ubudage maze atangiza ubutegetsi bwa Nazi. Hitler yizeraga ko Abadage ari bo bwoko buruta abandi kandi ko hari amoko adakwiriye kubaho. Muri jenoside yakorewe Abayahudi, abantu bagera kuri miliyoni 6 bishwe bazira gusa ko bari Abayahudi. Hari kandi abandi bantu benshi bishwe barimo Abaroma bafite ubumuga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Hitler kandi ni umwe mu bateje intambara kabiri y'isi yose yahitanye abantu barenga miliyoni 60. Mu mwaka wa 1945 ubwo Ubudage bwari bumaze gutsindwa, Hitler yahuye i Berlin. Joseph Stalin yavukiye muri Georgia ku 18 Ukuboza 1878. Nyuma y'urupfu rwe, Lenin yabaye umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet. Stalin yayoboye igihugu akoresheje igitugu gikomeye, yatangiye ibikorwa byo gufunga, kwica no kohereza abantu mu nkambi z'imirimo ya gahato zizwi nka Gulag. Abantu babarirwa muri za miliyoni bishwe cyangwa bapfa bazira inzara n'ibihano by'ubutegetsi bwe. Bamwe mu bahanga bavuga ko abantu barenga miliyoni 20 bapfuye kubera politiki ya Stalin. Yapfuye mu mwaka wa 1953, ariko kugeza uyu munsi akomeje kuvugwaho cyane kubera ubutegetsi bwe bw'igitugu. Pol Pot yavukiye muri Cambodia mu mwaka wa 1925. Yabaye umuyobozi w'umutwe wa Khmer Rouge wafashe ubutegetsi mu mwaka wa 1975. Pol Pot yashakaga guhindura Cambodia igihugu cy'abahinzi gusa. Yategetse abantu bose bava mu mijyi bakajya gukora mu mirimo. Abanyeshuri, abarimu, abaganga n'abandi bose babonwaga nk'abafite ubumenyi bishwe cyangwa bagafungwa. Mu gihe cy'imyaka 4 gusa, abantu hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2 barishwe cyangwa bazira inzara, indwara n'iyicarubozo. Byokorwa n'imwe mu byaha bikomeye byibasiye inyoko muntu byabaye mu kinyejana cya 20. Idi Amin Dada. Idi Amin yavukiye muri Uganda hagati y'1925 n'1928. Yinjiye mu gisirikare maze agafuza gufata ubutegetsi bwa Uganda mu mwaka wa 1971. Mu gihe yayoboraga Uganda, abantu benshi barafunzwe, baricwa cyangwa baburirwa irengero. Imibare itandukanye igaragaza ko hagati y'abantu 100,000 n'ibihumbi 500 bishwe ku butegetsi bwe. Idi Amin yarazwiho gukoresha ubwoba kugira ngo abaturage badatinyuka kunenga ubutegetsi bwe. Mu mwaka wa 1979 yakuwe ku butegetsi ahungira mu mahanga. Leopold wa kabiri yavukiye mu Bubiligi mu mwaka wa 1835. Yabaye umwami w'Ububiligi, ariko amateka amwibukiraho cyane byakoze muri Congo. Mu gihe yagenzuraga Congo Free State, abaturage bakoreshejwe imirimo y'agahato cyane cyane mu ikusanyabukungu rya Ruba. Abatabashaga kugera ku ntego bahawe bakubitwaga, bagacibwa amaboko cyangwa bakicwa.
abashakashatsi benshi bavuga ko abaturage baragera kuri miliyoni 10 bapfuye muri icyo gihe kubera ubwicanyi, inzara n'indwara byatewe n'ubukoloni bwe. Ibyabereye muri Kongo bikomeje kuba kimwe mu bice byijimye cyane mu mateka ya Afurika. Nk'uko twabibonye, aba bagabo 5 basize amateka akomeye kandi ababaje ku isi. Ibikorwa byabo byatumye abantu babarirwa muri za miliyoni bahasiga ubuzima, bitwigisha akamaro ko kurwanya ivangura, igitugu n'urwango. Amateka yabo atwibutsa ko ubuyobozi bushobora gutera ibibazo bikomeye cyane ku baturage n'isi yose. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye aka update kugeza ku musozo. Niba mwakunze iki kiganiro, mukore like, musangize inshuti zanyu video, mwandike igitekerezo cyanyu muri comment, kandi niba mutarakora subscribe, mukande subscribe ndetse mukande na like kugira ngo mujye mubona ibiganiro bicyo tubibagejejeho. Murakoze cyane, tuzongeye kubana mu kindi kiganiro cya aka update. Mugira amahoro. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inyera y'abahizi, itorero Urwibutso rw'Abato, dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise Urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 335122. Itorero Urwibutso rw'Abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.